Bener-bener punya laki dah, nyewotin. Gua disuruh nyari daun kelor. Kagak mah. Mending lu nyapu, lu nyuci, lu gosok, lu diem aja, jangan banyak ngomong lo jadi anak tiri gue. Iya mah, iya. Mau lu gue rebus? Kagak mah. Lu mau gue jadi serondeng? Iya mah. Mau jadi dodol? Enggak mah. Gue bakwan no? Enggak mah. Makanya jangan di mulut jaga. Mending lu diem aja. Iya, gak usah Ma. ngomong apa-apa. Iya mah. Lu tahu kan materi galak. Iya. Jangan banyak ngomong. Hidung pestek. Gila jenong. Tuh, itu jenong tuh. Mau ngadu? Enggak mah. Mau ngadu sama bapak lo? Enggak mah. Kalau masih mau ngadu sama bapak lo, bapak lo sekalian gua kuburin sama emak lo. Nah, Kagak mah. semua benda lo gua ambil. Kagak mah, kagak. Lo diem di sini. Jangan ngadu sama bapak lo. Iya mah. Oyong goreng tempe, goreng apa? Nama gua lagi ngadonin anu kue biji ketapang, ngadonin kue biji ketapang. Pakai terigu enak banget itu digulung-gulung. Ya perawan gua mah pelit anu banget, males banget ya mah. Oga bakal disuruh-suruhnya semalam gua ngelintingin biji ketapang dewek aja. Perawan gua mah ngeliatin aja nonton TV kakak ketawa dewek aja. Nyanyi aja liatin aja begitu. Males banget perawan sekarang mah bener-bener dah. Gua beli sasa lagi nih ya. Tong. Nyabelin sasa lu bentaran gitu tong. Bentaran sono ya Allah merah bentaran mana keluar sono ke warung. Ya Allah bener-bener punya anak ya teh. Lu beli sasa enggak lu? Lu beli sasa kagak lu? Bener-bener punya anak ya, kelewatan banget pada. Lu empolnya nggak adanya disuruh beli sasa aja kagak mau. Bener-bener punya laki dah, nyewotin. Gua disuruh nyari daun kelor, bener-bener dah gua suruh naik daun kelor, laki bener-bener banget anak dah. Enak banget lu bang, tinggal makan doang daun apa yang lo minta tinggal makan, gua yang naik, tinggal makan, gua yang naik. Naik mangga, gua naik mangga, naik kelapa, gua naik kelapa. Ini gua suruh ngetik daun kelor. Dek, kan jatuh bagaimana dek? Tahu pelajaran dek. Dia punya pikiran banget, dia punya otak. Lebih disuruh naik daun kunan. Segala daun kelor dia minta, aki-aki bener-bener dah. Kelewatan banget punya laki dah gua suruh ngetik daun kelor. Gak punya pikiran banget punya laki dah. Saya tinggi banget lagi. Lah bagaimana mbak? Saya setiap hari saya kemarin minta mangga muda mbak saya bener-bener saya yang naik kelapa muda saya yang naik genteng bocor saya yang naik ini segala daun kelor dia minta